Hello, Seonag Buxton in seo arís, agus an dú ha mi dul bhí gíisigéibh na rutan ha mi bhí Gianna von Hayakam sanna bhí fuach fit tan glasí slúig ha seo. Ha mi galé orstnach go bhfuil cnach bec i cúlan Hayakam a bhís a toirtmú nuair a bhí gasréip gan na bhúlach. Bhí mi gasréip stoch a dáthúr is gael seachgail agus sé jo eich gur síche hail. In seo hiú right had is cean na úsaí a nó gan na bhana ruaig. Agus ha mi éad a bhúlach i rín, seach go álaigh sa haid. Bhán na bhúlach hiú right sias an stra, bhó cean na crece, seachatir Rothman Barracks agus cean na úsaí, seachatir balúd an cléibh agus sias gúd lacan. Dói éile ha mi éad bec an gluastain isteach, sé bhí fiach in yoga. Nes chan mi uafsach ma yoga idir a cha éad a bhí córtig rain, agus sy'n gwyth di genu yn acha sy bi an sigarich nio an sy'n hei. Ha uafsach ma san blach eich sias yn jai eich gysich not gyda stretch bec eich alm sy'n bi. Ha tor fideo yn YouTube ma sy'n fel ac stúrig. Yes, yn dwi ha mi dolyg olyg fi, ha mi uafsach ein fforst noch gyfel rad bicycle acum girach tyf mi yn hei acum agos yn bar fel mi dol y gol. At sa mi reip i mi geisio chi podcast no ciol, stali min chi ti sio lewn hun. Jesial. Last knock Elahan agus ha mi dolyg olyg machri bicycle. Se psycho-friendly village a han yn cael ni UC agus a tors lian se mi chael yn sgire. Agus sio sy'n eich tro mi bridge. Cha yn federau mission yw siachat yr Rothman Barracks, Harry Sir Tromi Bridge, siachat yr Drumúis, siachat e'r Lochinch, Jimmy Hill cael na crece, agus e dash gw cael na UC.